wethu sithi uyinkosi, uyinkosi Yesu. Sithi uphakeme, uphakeme, uphakeme kakhulu. Ngizolibonga, ngizolibonga, ngizolibonga Nkosi yami. Elakho, elakho igama. Bazalwane, ngifuna ukusho ukuthi umhlabathi esimi kuwo ngeke uphinde ufane. Kunjalo? Hayi bazalwane, ngiyaphinda. Umhlabathi esimi kuwo ngeke uphinde ufane. Mhlamba aningizwana bazalwane, ngicela ukuphinda futhi. Umhlabathi esimi kuwo lapho mikhona, lo mhlabathi omi phezu kwawo ngeke uphinde ufane. Malibonga igama lenkosi. Hallelujah. Umlazi will never be the same. Malibonga igama lenkosi. Itheku will never be the same. This region will never be the same. This province will never be the same. This country will never be the same. Ake siyeke i-competition, ake siyeke imbango, ake siyeke yonke lento esibambile, asike siyeke lezinto eziyi-distraction, ngoba usathane wenza ukuba singafocus kulento kufanele sifocuse kuyo. Silibe nokubukana, silibe nokuqwephana. Lalelani badlali kaJesu, kukhona lapho esizokhishelwa khona. Usimakade uyayiphaka impi yakhe manje, uyayiphaka impi yakhe. Liyahlangana likaJesu ibandla elaqalwa uyayedwa walenza labalinye ngezwi nangamanzi. Wehlala ukulifuna waligcwelisa, wayinikela kulo. Liyalwa leli bandla, lihlaselwa njalo, liqonde ezulwini laphumula khona. Liyahlangana impi kaSimakade, liyahlangana impi kaSimakade. Ake sishayele izandla uNkulunkulu ngcwele ngenqeke yakho umfundisi uSheso kade esondla manje. Thank you son, you poured your heart. uNkulunkulu kusebenzisile mighty. Alibonge igama lenkosi. Yahlangana impi kaSimakade. Hallelujah. Ngifuna sidedele incebo kaNkulunkulu. Hallelujah. Ngithi yahlangana impi kaSimakade. Lalelani bazalwane, noma ngabe kuthiwa impi isinyathela awabantwana, kodwa yayingaphumi impi, babengaphumeli emakhaya. Noma ngabe kuthiwa nansi isikhuphuka ngaloya mango, kodwa babephuthuma, bathatha izikhali zabo, bathatha ihlangu, bangathathi ihawu, bathatha ihlangu zayingathathwa noma yini, bathatha ihlangu baphume benyobozela. Yazi yini bephuma benyobozela? Yingoba babethi kungenzeka singasabuya amadoda emizi, ethi kungenzeka njengoba ngiphuma kube sengiphuma kokugcina ngisebuye ngibabona abantwana babo. Bathatha ihlangu zabo, yazi babeyaphi? Babeqonda komkhulu, kuthiwe nansi isiseduze, kodwa bazoya komkhulu bayohlangana. Bafike bachelwe ngeyintelezi, baphume sebegcwele amandla namadlimo zempi. That's why mada bebambene nempi yasesandlwane, umngisi wayedeqhumisa isibhamu, amadoda kwaZulu abhekane neyibhamu, aphambane nenhlamvu eyogwaza ngomkhonto impi. Kuthiwe uyadela wena
man of God, the Reverend the Canon. uNkulunkulu asivuselena these days. Hallelujah. Bazalwane, he is a brother to me. He's my big brother. Shusha, kuwena ubaba, mina ubhuti. Nina nimbiza umkhulu, mina umfowethu. Wayefika lapha kwaMathusini noma ngingekho athi nginikezeni ikhiye zendlu yomfowethu kusekhona umama angena lala. Alibonge igama lenkosi. So he's a brother. uNkulunkulu wasivusela yena. Waqhuma into le entabeni zakwaNongoma komsebe. Waqhuma igula lasezulwini laphahlazeka lagcwala umhlaba wonke. Wabuthana ibandla lonke likaJesu. Hallelujah. Lize kuNkulunkulu wendoda ewumsheshi ngokwesonto. Ngoba uNkulunkulu akaconsulti umuntu mayivusa umuntu. Akayenzi consultation. You see sometimes laba abantu esibabhekile ukuthi nangu umuntu engathi uzosetshenziswa uNkulunkulu. Kwesinye isikhathi uNkulunkulu akasebenzi ngalabo, usebenza ngalaba esengebe siba disqualifyile ngokwezimo zabo. Udlokovu bendoda nje obungayedlula nasendleleni. Kodwa uNkulunkulu wamvusa, kwasho ukuthi umunwe wasezulwini ukhombe yena. Alibonge igama lenkosi. Kwasho ukuthi ukhombe yena, uNkulunkulu wamehlula phakathi kwethu. Wamphakamisa. Alibonge igama lenkosi. Phakathi kwawo amakhandlela amasheshi neimpepho zawo wamvusa uNkulunkulu, ngoba wena njengoba usaqhilwa amakhandlela neingubo nje, uNkulunkulu azimchili lezo zinto mayivusa umuntu. uNkulunkulu akanankinga ngalezo zinto. Wambamba wasivusela yena. Asinawo amahloni edlokovu ukuthi uvusiwe phakathi kwethu. uNkulunkulu ukunikeze umbono omkhulu esiphuza kuwo sonke. Alibonge igama lenkosi. Esidla nabanaye entabeni. Ngibezwile nje abanye la ibandleni sebethe kwasilethela indaba. Ngaba nakho ukukhubeka kancane, kodwa ngavuma ngoba bengifuna beze enkonzweni. Batho silethela intatshana, bathi intatshana. Ngathi Nkosi yami. But bengazi ukuthi basho ngenhliziyo emnandi. Bathokozele ukuvakashelwa uThixo. God has visited us. Lapha muzi waseMlazi. Usihambele uNkulunkulu. uNkulunkulu ongu-Emmanuel. uNkulunkulu ophakathi kwethu. Hallelujah. Lokovu mfowethu wenze kahle wafika, sesilapha ke phambi kwenkosi ukuba sizwe lokho kusho. Cela simshayele izandla. Umyeni kaMakhuswane. Umyeni kaMakhuswane. Umyeni kaMakhuswane. Awuwezi ukuhamba ubizwe yimina. Uzohlala ngize kube yimina othi usungakhululeka. Ake sibonge inkosi. Wena wedwa uNkulunkulu ongabiza abantu ngalendlela. Futhi wena uNkulunkulu ongenza lokhu okwenzekalayo. Imqondo yethu uNkulunkulu ongcwele ayikwazi ukufinyelela kulokho. Futhi ayikwazi ukwenza. uNkulunkulu siyamangala nathi ukuthi ubusuku obunjani lobu. La khona Nkosi amazulu ehlele emzini waseMlazi. uNkulunkulu siyabonga ukuthi uNkulunkulu ukukhumbule labantu. Ukhumbule ibandla lakho. Kwase uyibhekela indawo la ungahlangana khona nabo. Siyabonga ke uNkulunkulu ukuthi ubheke kahle. Wabheka lo muzi Nkosi yami okaMdladla. Balana ke uNkulunkulu ongcwele ngoba bezwe impela ukuthi uyezwa.
futhi uNkulunkulu ongcwele baqiniseke kuhle kwaleya nkosikazi yeBhayibheli eyathi nange ngasuka ngayofika la ekhona noma ngexoxe naye nangithinta umphetho wengubo yakhe kuyophuma amandla kuye ayongena kimi nalesi sifo siyohlukana nami ngokuthinta umphetho wengubo yakhe. Kunezinto nje uNkulunkulu ongcwele abeze zisenhlizweni ukuthi nanginyathele emagcekeni ala okuthiwa uNkulunkulu uzobe uphakanyiswa khona, kumbe nolwami udaba Nkosi lunganakwa namhlanje. Sengathi-ke uNkulunkulu ongcwele ngoba kumanje sesizwile ukuthi abasezulwini bayehla beyenyuka lapha endlini, akekho nabamfulathelayo, akekho Nkosi yami nabangamnakile. Sinakwe sonke namhlanje ebusuku, simangazwa ikhona khona lokho uNkulunkulu wethu ongcwele ukuthi sithola abasezulwini udaba lethu sebelibeke kuwe. Siyabonga uNkulunkulu wethu ongcwele, inhliziyo yethu iyatoba, inhliziyo yethu uNkulunkulu iyavuma ukuthi uNkulunkulu, inhliziyo yethu uNkulunkulu wethu ongcwele ibona wena uNkulunkulu impela owenza okungafani nokwenziwa abantu. uNkulunkulu wethu ongcwele, uNkulunkulu wethu othembekileyo, uNkulunkulu wethu onamandla wonke, uNkulunkulu wethu ophilayo phakathi ongcwele kulobu busuku. uNkulunkulu ongcwele sithulisa isikhwaga, uNkulunkulu ongcwele esigadele ndawo, uNkulunkulu wethu omuhle sithi kulobu busuku uNkulunkulu wethu ongcwele siphambanisa indlela zesitha, siphambanisa uNkulunkulu wethu ongcwele bonke ubuqili uNkulunkulu ongcwele basebumnyameni la Nkosi yami elifuna khona ukugwinya khona ibandla. Sithi abasezulwini uNkulunkulu wethu ongcwele ababe ngakithi nakulobu busuku lokhu uNkulunkulu ongcwele siyizwela ukuthi asisodwa. uNkulunkulu izulu lisibhekile, Baba wethu onamandla wonke, sesiyamemezela uNkulunkulu wethu ongcwele emkhathini wonke, uNkulunkulu ongcwele wale ndawo ukuthi nansi inkosi yenkazimulo, nansi inkosi yasemaphakadeni. Ingubani-ke inkosi yenkazimulo? Ingusubakade wamabandla owenzile izulu lomhlaba, ongayuka kuvuma ukuthi unyawo labagcwele lushelele umlindo owalinda u-Israyeli olinda abanamhlanje. Baba wethu onamandla wonke, uNkulunkulu wethu omuhle, kusenhlizweni yethu ukuthi nasihlukana lana uNkulunkulu ongcwele kube sihlukene nezinto ekade zisikhupha zisijaha zisizwisa ubuhlungu. uNkulunkulu ongcwele senza impilo yethu ingabi lutho. uNkulunkulu ongcwele siyamemezela wena okwazi ukungena kwadlwana, uNkulunkulu ongcwele wenza into engenziwe muntu. Siyamemezela uNkulunkulu ongcwele wena Nkosi ongadeleli lutho olumaphambi kwakho. Siyamemezela uNkulunkulu othembekileyo ukuthi njengoba bengaka lana uNkulunkulu ongcwele omunye nomunye akasize isandla sakho. uNkulunkulu wethu othembekileyo, akungabikho namunye uNkulunkulu wethu ongcwele ongenabo ubufakazi ngempilo yakhe namhlanje ukuthi maye uNkulunkulu wahlangana nokudinga kwami. Siyabonga Baba wethu othembekileyo, siyabonga waze wasihlonipha uNkulunkulu ongcwele ngalo muzi waleli bandla. uNkulunkulu siyayibongela kuwe, siyayizwela nje uNkulunkulu wethu ongcwele ukuthi besizolungisa impela lana ukuzoyilungisela ibandla, ukuzothola umakoti wakho ilibandla. uNkulunkulu wethu ongcwele umkholela uhambo lokugcina. Sesiyezwa uNkulunkulu wethu ongcwele ukuthi noma Nkosi yami ukuphila kwethu bekungathathwa kulobu busuku, uNkulunkulu ongcwele besingeke sibalise njengabanganathemba. Baba wethu abanamandla wonke, ubani uNkulunkulu ongafaniswa nawe? Ubani uNkulunkulu ongalinganiswa nawe? Ubani kambe uNkulunkulu ofana nawe? uNkulunkulu ubani? uNkulunkulu okwazi ukuyikhethela abantu afuna ukuxoxa nabo ubusuku bonke? Ubani nje uNkulunkulu Nkosi owakwenza lokho okwenziwa uwe? uNkulunkulu siyabonga, amazwi emlomo wethu awenele ukubonga osenzela khona singabantu. Usudlule kulokho ebesicabanga ukuthi uyogcina kukhona.
konke besingafanele ukwenzelwa khona ngokungangobuntu bethu. Siyabonga uNkulunkulu ongcwele, busisa lo muzi Nkosi ohlanganisele kuwona, busisa iy'nceku zakho zonke, busisa abantwana bakho bonke, wenzela ubuhle begama lakhe ebusuku ngenxa kaJesu Kristu inkosi yethu, amen. Ngicela bangahlale phansi. uKristu inkosi, uKristu inkosi. Ngwane retha walapha ekhaya Kenoni, siyabonga, siyabonga ukuthi ungabuka abantu kodwa ubuka uNkulunkulu wabantu. uNkulunkulu vele njengwane naye efuna abantu bafuna kumuntu. Vele nje uNkulunkulu langabe ezophendula abantu ubaphendula ngomuntu. Ubheke nje ungabi nayo inkinga kakhulu nabantu, ngoba uyogcina uba nenkinga nabantu abaphethe impendulo yakho. uNkulunkulu wakwenzanga amabomu lokhu futhi akadidekanga usazokwenza. Ukhale isizwe ama-Israyeli eseGibhithe, akhala kubuhlungu, akhala kuNkulunkulu ngqo. uNkulunkulu akangaya kubona okwabaphendula, washona ey'ntabeni wayobheka indoda eyodwa iyilusele nokwelusa. Waye ey'ntabeni zakaMidiyani wabheka uMose. Wafika uNkulunkulu lapha wakhuluma into edidanayo, wathi uNkulunkulu ngizwile nokuzwa ukukhala kwabantwana bami, besethi-ke ngehlile ukubakhulula. Manje umbuzo uthi usudukeleni pho manje uNkulunkulu awehlile, ngoba abekho lana baseGibhithe. Nawukuze kubona ukuzobathola eGibhithe, ngoba njalo uNkulunkulu nayiletha impendulo kunomuntu okumele mbheke azoletha ngayo impendulo. Njengoba uhlelela ngaphansi njalo uyimpendulo yabantu abathile. Malibonge igama lenkosi. Kungenzeka sebefikile noma bakafiki, kodwa ngeke udlule ungabanga impendulo uNkulunkulu kulabo abantu ayibenza ukuthi ube impendulo kubona, ngoba uNkulunkulu akalenzi iphutha. Na uNkulunkulu njena ethinta into ethinta umuntu, kumele uNkulunkulu ethinta umuntu. Malibonge igama lenkosi. Nangabenze kuze uJesu lapha emhlabeni kwamele ukuthi kuthinte umuntu, ngoba uNkulunkulu into ethinta umuntu, uNkulunkulu usebenzisa umuntu. Malibonge igama lenkosi. Kwayosukela intombazane ihleli emzini wakubo, kwafika ingelozi yathi wena ubusisiwe esifazaneni. Malibonge igama lenkosi. Hawu, malibonge igama likaJesu. Kwake kwafika ingelozi izokhonga ilapha kuka Mariya, ikhongela uMariya izulu. Kwake kwaba umuntu lapha wathi baba wasebenzisa ulimi lwabantu kodwa ezofaka uNkulunkulu phakathi kwabantu, ngoba uNkulunkulu njalo bazalwane. Ngabe nje uNkulunkulu efuna ukungena babugwabini, khona izinto kumele zenze, noma ngabe siyiqondi noma ngabe siyayiqonda, kodwa uNkulunkulu yena usuke eyiqonda. Silapha-ke emadlana ebusuku, lolu suku lokuhlangana kwethulana luwumlando kwabanye. Khona bazobe impilo yabo ezobe iqala namhlanje yaphambili, bethi kungenxa yaloliya suku lwakamdladla ngiyayizwa impilo yami ibabhobo umgwaqo manje. Ngiyawazi amachanela amasha abasezulwini abangifaka kuwona, ngoba uthena ulana uNkulunkulu akangabona wena. uNkulunkulu wabona isidingo sakho. uThomo uyayibhala impela uNkulunkulu sikangicacela ukuthi wena ubhekise komuntu, umuntu buka ubuso bomuntu, kodwa wena uNkulunkulu buka kusenhliziyweni. Khona into ebonwa abasezulwini namhlanje ngawe esingayibona thina. Khona izulu elibonayo ukuthi nasi isidingo siphuthuma lana. uNkulunkulu wasezulwini. Usufundileke lo mhlaba bazalwane. Malibonge igama
igama lenkosi. Mhlawumbe enye into sekufuze uyazi manje, lo mhlaba usu-right ke manje. Nangabe ufuna ukutshala manje kulo mhlaba usungatshala manje kumileke manje. Nangabe kunento ufuna ukuyibiza phela lo mhlaba ungahambi ungayibizanga, lo mhlaba usuvulekileke manje. Lo mhlaba usuvundela awubalibonga igama lenkosi. Usungabambaka manje lo mhlabathi. Siyabonga Ngwane, siyabonga Mbuli, siyabonga Dlaba ukuthi nisiphendlele umhlabathi owethu sekukuthintela emhlabathini. Uthi nami inkosi nakho kwami, nami inkosi nakho kwami. Hayi bazalwane, asakhe isimanje njengamanje. Abasezulwini sebememeke ngokupheleleyo, abezulwini bazalwane sebezwile. Okwakho manje ungabe usayikhathaza, vele umthande njengoba kunjalo. Uthi uNkulunkulu kungabe kusabuyela ke emuva nalolu daba. uNkulunkulu lo bazalwane, uNkulunkulu lona akafani nabantu. Ungabuko obabumbulu ucaba bafana noNkulunkulu. Abafani noNkulunkulu, basebenzela uNkulunkulu. Malibonge igama lenkosi, malibonge igama likaJesu. So ke siyabonga ke bazalwane ukuthi nithatha ubusuku. Bazalwane, uNkulunkulu uyayisaba ikweletu. Niyezwa bazalwane? uNkulunkulu usazokukhokhela kulo suku lwakulahlekela ongalalanga ngalo kwakufuze ulale ngalo. Malibonge igama lenkosi. Mhlawumbe wena ucabanga ukuthi ngikutshenela ukuthi ukhithazeke. Angifuni ukhithazeke, ngithe ezulwini kulungisa ipayment yalolu suku ukuthi bekumele ngabe wena ulele noma kwenye indawo. Bathe basezulwini okuhlalele uNkulunkulu kwaze kwasa. Kanti unikwani uNkulunkulu na? Awumalibonge igama lenkosi. Kanti wena ufunde kanjani ngoba siza umprofeti ukuthi osinakekele kangaka kambe singamenzelani? Bese hawu malibonge igama likaJesu. Bese nje omunye akanayo indodana, akayicelanga indodana, kodwa abaphambi kaNkulunkulu, uNkulunkulu ubuka izidingo zabo ngoba uNkulunkulu wasezulwini. Bazalwane, ngithi uNkulunkulu usazokukhokhela lolu suku. Uyabona upetrol wakho sengawo lana uyabuya. Asifundele iBhayibheli. Ngifisa ke bazalwane kule mzuzwanyana yami embalwa amen. Izoza lendisi ngeke usibize ungakhokhelwa, uyakhokhela noNkulunkulu. Ifisa bazalwane ke sibheke nayo incwadi kaDaniel. Ilokhu ihlele enhlizweni yami kulezi insuku ukuthi ke sibuke nayo ngoDaniel chapter 6. Sibuke isimo sakhe njengoba sasinjalo, bese uthathe esakho uzosifaka la. Uthi nangabe uNkulunkulu lona wenzelwa, ngicela nami indlela owayisebenzisa usebenza isimo sikaDaniel akusebenzele sami isimo. Malibonge igama lenkosi. Ngoba akufuneki bazalwane siba amakholwa adume ngokuthi kumnandi ukuba senkosini bese zingaveli izinto ezimphumela yokuthi senkosini. Malibonge igama lenkosi. Ngakho asibalekele into yokufuna ukwehluka ngokuxoxa ukuthi kumnandi ukubalana, kodwa lento ayifakazelwe ngokuthi noma ungasakhulumanga wena uze kusho bona bethi intoni eyenza ukuthi ehluke kangaka kithi na, ngoba imvedlwana yethu asiqhelelene kangako. Bese bethi abanye ngilokho aqala lemthandazo. Awukwazi ukuba semthandazweni kodwa ungayitholi izinto zala osungwakhona. Awukwazi ukuba semthandazweni ubonge labantu abathola into emthandazweni wena ungayitholi emthandazweni.
asizelanga la kuzofiselana ukuthi sengathi ungathola wonke umuntu uyilethile la. Mina ngizwizwe lenkosi bazalwana ukuthi ngesikhathi abazalwana basendulo bese kamelele eliphezulu kwehla umoya engcwele lithi ke umoya engcwele omunye nomunye wabona isihlonto ekhanda lomunye ngesikhathi omunye ethi ngibona umlilo phekwe ekhanda lakho nomunye wathi ngibona umlilo phekwe ekhanda lakho. Ngoba nasisenkosini akumele singayitholi izinto ezithi kade sisenkosini. Nase sifikile khona abazalwane asehle nezinto ezithi besikuyimpela sibone ngalokho asenzele khona sikuyena. Ngicela ke bazalwane sibuke kafishane le ndaba elula esiyaziyo ngifundeleke Thembi amavesi nje ambalwa mhlawumbe ngifundele yona ugcine akugcine ku-17 ngamabomu ngicela uqale kungafunde ku-17 ngamabomu ukuze ngikwazi ukusheshe ngihlale phansi senilalelile nani bazalwane. Amen. Kwaba kuhle kuDariyu ukuba abeke phezu kombuso izikhulu eziyi120 zibuse umbuso wonke. Phezu kwazo wabeka omangameli abathathu. uDaniel engomunye wabo. Ukuba izikhulu zibike kubo ukuze inkosi ingasweli lutho. uDaniel wabadlula omongameli nezikhulu. Ngokuba wayenekhono eledlulele. Inkosi yayicabanga ukumbeka ukuba engamele umbuso wonke. Lokho ke kwenza ukuthi omongameli nezikhulu bafune ukuthola utho olubi ngoDaniel oluqondene nombuso. Manje kuzwa lokho bazalwane ama-colleague kaDaniel afuna ukuthola utho maqondana noDaniel abangamphekmela ngalo ukuze ngokuba wayethembekile. Uzwilele ngoba wanjani bazalwane? Asiqhubeke sicela sibambe lo wayethembekile. Akutholakalanga siphosiso nankohlakalo kuye. Akhohliwe ukuthi uNkulunkulu nangabe esemphethe umuntu wakhe ngempela esandleni. Uvela uNkulunkulu ethi abathinta wena abathinti wena bathinta yena bathinta inhlambi yezamalibonke abalenkosi. Uthi laba abakuthintayo abathinti wena bathinta yena kuwe. Kusho ukuthi wena futhi uqiniseke ukuthi ngakuwe unaye ukuze nakukhona abakuthintayo bengathinti wena bethinte yena ekuwe. Malibonke igama lenkosi. Cela siqhubeke. Base bebuthana labo mengameli nezikhulu. Basebenza njalo bazalwane. Funa sizwe kahle le bazalwane ngoba iyazosihlupha lento mbuli, izohlupha lento shezi yabantu abathandaza kakhulu bebe namakhempu amaningi ababa nawo. Malibonke igama lenkosi. Awukwazi ukuba yikholwa lamakhempu. Malibonke igama lenkosi. Umuntu nje womthandazo ikhempu yakhe usemthandazweni. Ayikhenye esingamthola kuyona. Malibonke igama lenkosi. Sekenzela ukuthi ukuze ungalokhu uyibuza ukuthi umthandazo uyophendulwa nini. Omunye ulinde ukuthi uphume kulo camp okuyona uze ngapha uyobuza uphendula. Ukulinde ngaphi iphendulo? Yona isikhona isisendleleni ukuthi nje imila wena ongekho ngakhona. Malibonke igama lenkosi. Sikhona bazalwane. Angithi sidume thina ngokuthi sithandaza kakhulu kodwa asinazi izinto zalento esithandazelayo. Ngoba kumele sibheke bazalwane ukuthi izofika nini impendulo na, izokufica ukuphi impendulo. Ngoba nje ilula lento bazalwane nangabe uNkulunkulu usumbikele khululeka ke hamba wena uyolinda la uNkulunkulu angahle kuthole ngakhona ukuthi nangabe uNkulunkulu ngathi uyakufuna ngempela na engakuthola lana enganginika yini into abefuna ukumnikeza yona. Cela siqhubeke.
base bebuthana labo mengameli nezikhulu baya enkosini beyisiquku. Yeah. Lakade Nkosi Dariyo. Yeah. Bonke omengameli bombuso, Yeah. ababusi, ikhulu, abomkhandlu, neinduna babonisene ukuba kumiswe isimiso senkosi. Yeah. Kumenyezelwe isiyalezo esiqinileyo sokuthi yilowo nalowo ocela isicelo kunoma yimuphi uNkulunkulu. Yes. Noma kumuntu ngezinsuku ezingama30 ngaphandle kwakho Nkosi uyakuphonswa emphandweni weinkonyama. Manini laba bantu laba ngishona abazalwane lamaqili akuleli yaPhalamende lela la uDaniela ekhona baqala ukuzenza amakholwa ngoba sekunenkinga abafuna ukuyixazulula. Basenza amakholwa ke manje sebethi ke inkosi ukuze sithole uDanieli asikhulume izinto zokukholwa sizikhulumela enkosini. Baba abantu asebekwazi ukuthandaza bathi kuzothandazwa ke for 30 days. Bakhuluma ngomuntu owaqala u30 days ungakafiki impilo yakhe yonke ukuthandaza. Bambekela u30 days kuthiwa ke asimgade nje la 30 days kanti lo muntu vele impilo yakhe iwumthandazo. Imthandazo emini, imthandazo ekseni, imthandazo ebusuku. Bathi ke bona ke sizobeka lezi insuku lezi nje zo30 nje inkosi nangabe kungekho nje ozothandaza wena noma emyalweni noma isithixweni noma yini ababeyibekile ngalezi insuku inkosi asizwe ukuthi batheni bazalwane bese siyathandaza. Manje Nkosi khipha isimemezelo. Yeah. Ulobe umbhalo ongenakuguqulwa. Yeah. Ngokomthetho wamaMede namaPheresiya ongenakuguquka. Yeah. Ngakho ke inkosi uDariyo yayisilobwa umbhalo nesiyalezo. Yeah. Kwathi lapho uDaniel esazi ukuthi umbhalo ulotshiwe wangena endlini yakhe. Amafastela ayesekamelweni lakhe eliphezulu ayevulekele ngaseJerusalema. Yeah. Waguqa ngamadolo kathathu ngosuku. Yes. Wakhuleka wabonga uNkulunkulu wakhe. Sizwile lo bazalwane lapho uDaniel esezwile ukuthi umbhalo usubhaliwe kwavunyelwana ngokuvunyelwana ngakho engatsheliwe uDaniel esazi ukuthi umbhalo ukhona wayese uDaniel yena ethi angizukuyobuza ngombhalo ngizoqhubeka noNkulunkulu wami ngezikhathi zami noNkulunkulu wami. Wasethi ke lento yami noNkulunkulu ngizongena la ngithandazela khona kuzoba nje kathathu ngosuku njengoba ngithandaza kuthiwa ke akunasizwe akunabantu akunamkhandlu akunayinkonyama ezingaphambi kwakho uyisho le nto bayixoxa bodwa noNkulunkulu ekamelweni. Wena nkulunkulu uNkulunkulu omehlo yonke indawo uthi ubhekele na nkulunkulu kathi ubhekele na nkulunkulu ubona izinto ezixoxwa komunye umkhathi. Wena nkulunkulu ukweyindawo wena nkulunkulu hlola ingqondo zabantu uyihlola nemkhulekweni ephuma uDaniel ethi yoba ngumsebenzi ebuya uDaniel emini ethi nkulunkulu ngisaphinde ngiyabuya futhi nkulunkulu ngibuya nalolo daba nkulunkulu ukuthi wena wedwa nkulunkulu uNkulunkulu akekho omunye uNkulunkulu ongalinganiswa nawe. Wena nkulunkulu hawu nkulunkulu ubani ofana nawe ubani phakathi konkulunkulu ofana nawe Nkosi wehlukile wena nkulunkulu. Ephinde phuma uDaniel ethi yokwenza imisebenzi yakhe lithi naleyoshona ilanga ethi uDaniel nkulunkulu kuzobe kugejile nangabe kungabuyi sekuyoshona ilanga ngizothi wena nkulunkulu ngokuthembekileyo onamandla akekho abanye uNkulunkulu ngaphandle kwakho. Wena kuphela inkosi yokukhonzwa wena nkulunkulu onamandla uNkulunkulu wabantu bonke nkulunkulu babheka kuwena njengonkulunkulu wabo awufaniswa namuntu. Wena Nkosi uyimele wehlukile nkulunkulu. Elala uDaniel phakathi komsuku ephinde vuka uDaniel ethi nkulunkulu bengisaqala ukuqhubeka ngikukhazi ukuthi uNkulunkulu othembekileyo uNkulunkulu onamandla uNkulunkulu omanabantu uNkulunkulu ophelele uNkulunkulu akekho ofana nawe. Imibuso
uDaniel baba omuhle izothi usayinkosi usayigwele usaphakema wafatsona lutho umile phakade naphakade umile inkosi athembekileyo ungathi yaphuma uDaniel futhi izinto zezulwini buyalamuva uDaniel umshiye uNkulunkulu esalalele ethi inkosi uyinkosi athembekileyo uyinkosi enamandla uyinkosi phezu koNkulunkulu. Hlalani phansi bazalwane, hlalani phansi, hlalani phansi bazalwane. uNkulunkulu womthandazo, uNkulunkulu womthandazo sisodwa isikhathi senyembezi. Khona isikhathi esingayifuni inyembezi, futhi khona isikhathi esingavumi ukuthi ube too formal na uya kuyena. Khona isikhathi lapho uzofika khona uhlale phansi uthi uNkulunkulu bengiseze kuwe uNkulunkulu. Kunodatana olungahambi kahle sekunesikhathi uNkulunkulu liqhubeka. Ngiyalibona uNkulunkulu ukuthi hayi khona kunento engahambi kahle. Awumalibonga igama lenkosi. Nawuphaka mvukela ebusuku, umvukela ebusuku uNkulunkulu ngithe ayakhulumela phansi abantu bengezwa. Khona into engahambi kahle la uNkulunkulu. Kungenzeka yini uNkulunkulu ukuthi kugede mina uNkulunkulu noma ngabe kunjalo-ke sale uNkulunkulu uzobukela igama lakho phezu kwalomuzi. Uzubukela igama lakho phezu kwami uNkulunkulu. Njalo ungakusabheka nokwehluleka kwami uNkulunkulu. Bayothi abantu wena uNkulunkulu awukwazi ukwenza. Nawenzela mina uNkulunkulu bayobona abantu ukuthi nawenzela into efana nami uNkulunkulu wangempela. Uyakuncenga uNkulunkulu, uyakuncenga uNkulunkulu, uyakuncenga uNkulunkulu. uNkulunkulu awumnika ama-option uthi ngoba sengizame lokhu ake ngizame lokhu. Buyela awu malibonga igama lenkosi. Ingane nifunde kahle nina bazalwane, shusha nifunde iBhayibheli leni ukuthi abantu bazama ukudoba ubusuku bonke. Kwasanga kusasa bengabambana neyodwa inhlansi, benawo wonke ama-skills okudoba, kodwa basanga bengenanhlansi ngakusasa abazalwane. Kanti uzofika umnikazi wazo iy'nhlansi, wafika ekuseni sebekonka sebehamba. Wathi nayikambatonyana nakhona ukusho awu malibonga igama lenkosi. Wathi nayibheka wathola ukuthi ophitha enhlanganipheni yabo yonke bayakonka manje bahlulekile ngokwabo. Awu malibonga igama lenkosi. Wathi nayibabheka wathi hayi khona madoda ake niphinde niphonse futhi. Malibonga igama lenkosi. Hayi bathi inkosi ngeke ubusuku bebubude impela akukho lutho la. Wesethi uNkulunkulu phonsa uJesu base bephonsa. Lalela ngesike bephonsa, baphonsa ukudla kusekho la enhlanzini. Kuphelile ukudla ebusuku, ayisekho into ebasizayo ukubamba inhlanzi. Sebesizwa umnikazi wazo inhlanzi. Kanti malibonga igama lenkosi. Kanti bazothi nabebala sebethe baphonse kwangathi babuza ngwane ukuthi siphonse malaphi nendawo. Wathi yena ngicela niphonse la bemvele kade niphonsa la nihluleke khona, buyelani khona-ke niyophonsa khona, ningaphonsi kwenye ndawo. Isimangaliso esayizeka bazalwane kwangathi leli izwe savela kulona elesibizayo. Kwatsho lababiza izwi labiza inhlanzi layibizela emanethini. Kunezwi elingabiza izinto namhlanje zibuyele kuwena ngabe engafanele. Kunezwi elibizwayo awu malibonga igama lenkosi. Kunezwi lokubizwa singani awu malibonga igama laJesu. Khona izwi bazalwane elibizwayo lizwe. Khona izwi elibizwayo bazalwane lilalele. uNkulunkulu woNkulunkulu, uNkulunkulu woNkulunkulu. Bazalwane, lalani bafowethu, lalani nasasikhaya. Khona into engeke ngiyibuke namhlanje lento. Mhlawumbe nawe ungayibuka namhlanje ebusuku. Nangabe i-atmosphere yasezulwini inje namhlanje, if besingabalana kusasa, sibelana Sunday, sibelana Monday, uLwesine uLwesine uLwesine
ubuyophuma ukhuluma into ukuthi mhlawumbe nobuyophuma uthi usengenzele njoba ningibona ngehla nje ngehla lakho ngoba bazalwane uziveza kuwe ngokungangokuhlala kwakho kuye indlela ohlala ngayo isona standard izulu elikubheka ngaso ukuthi unganikwa into engakanani uya ngobaye malibonga igama lenkosi bazalwane la inkosini asivakashi siyahlala kungakho ngihlalani kimi nami ngihlale kini uthi kanasi nahlala kimi seniyocela-ke hayi malibonga igama lenkosi abantu abahlala kuyo abatholi izinto abazalwane iy'ntwanyana nje kuthiwa bengafuna noma yini kusho ukuthi na uhleli kuyo ufuna utho kuvele kuthiwa ezulwini bhalani zonke izinto usibanibane ukuthi kunento ayifuna kuthiwa yikho kuthiwa ayihambe yokhanda masinyana ngoba uya amalibonga igama lenkosi malibonga igama likajesu malibonga igama nangabe kuthiwa bazalwane mina kusezulwini nangabe kuthiwa kunomuntu ikidney yakhe engekho right kuthiwa usibanibani lapha kunento engahambi kahle kodwa inkinga yakhe itholakale ngasensweni yakhe bese kuthiwa hayi khona izulu alibone lenze njani kuthiwa azike khona bese kuthiwa iy'ngilozi ezazikhona mhla kwenziwa into elimele ikidney yakhe mana sitsheleni ukuthi aziyi-replace zona ngoba ziyayazi ukuthi ifaka kalawo malibonga igama lenkosi ngoba sikwazi uba phambi kwakhe siphinda bakithi siphinde singayitholi into ethiyelwe inkosi phezu konkulunkulu bonke malibonga igama lenkosi bazalwane kukodwa ukumbongela uNkulunkulu kodwa ukumbongela uNkulunkulu ukude naye ibongo ngathi ayifiki ugcina uyikhiphile emlonyeni kodwa kuzona lezi eziyakuyena ayikwazi impilo yethu ukuba yenye into nasingena la phambi kwabazalwane futhi ninayo idrama njalo bazalwane malibonga igama lenkosi siyezwana bazalwane ninayo ini bazalwane ini bazalwane ende wonke umuntu uvele ubona ukuthi lo msakade ngavele esontweni mhlayefu ngoba mhlawumbe ngambona uNkulunkulu phumela ngaphandle umuntu uphaka malibonga igama lenkosi phumela ngaphandle umuntu ongana bazalwane umuntu aphelele loya ngeke phela sihlala abantu malibonga igama lenkosi malibonga igama likaJesu sikhona abangcwele cela uqedele thembi sisafunda ivesi ya Sisivesi 11 ya ngoba into ezosiza abazalwane asisukugidimisa amazwi amaningi angenalo ivesi uNkulunkulu ukuzwa ngezwi lakhe na ungenalo izwi lakhe akwazi uNkulunkulu ukuzwa malibonga igama lenkosi iyeke lento yokuthandaza into engenavesi ndawo malibonga igama lenkosi iyeke lento yokuthandaza usisi iyeke lento yokuthandaza into enomona phakathi yokuthi wena kade wakholwa indaba kabantu kade wakholwa kade vele wena kuqala bengakakholwa abantu malibonga igama lenkosi sikhona abazalwane lento lebazalwane akuyona into bakithi akuyona into yokuthi ukholwe nini into yena sizona abazalwane funda ivesi Verse 11 ya ayesebuthana lawo madoda ya amthola uDaniel ekhuleka ya enxusa kuNkulunkulu wakhe mana-ke angithi uzwile ukuthi vele uDaniel uxushiwe kuthiwa ayisebuthana la madoda athi nangabe fika bamthola enze njani bazalwane bamthola enze njani bazalwane bamthola enze njani bazalwane angithi umkhuleko ukuxoxa kwakho uxoxa noNkulunkulu ngamanye amazwi ngolimi lwethu bamthola uDaniel exoxa noNkulunkulu wakhe ngamanye amazwi baphazamisa umhlangano kaDaniel ekhuluma noNkulunkulu wadinwa lo abahlangene naye ukuthi
ubani lozongiphazamisa emhlanganweni na qhubeka asondela phambi kwenkosi ya akhuluma kuyo ngesiyalezo sayo ya awukhiphanga yini umthetho othi lowo nalowo ocela kunoma yimuphi uNkulunkulu noma kumuntu ngezinsuku ezingama-30 ngaphandle kwakho Nkosi ngizwile uyaphonswa emphandweni wezingonyama na ngizwile lento ngwane oyishilo uyenze yahlala kakhulu la emoyeni wami ukuthi bonke abantu bayaya kuNkulunkulu ukuthi indlela abaya ngayo abayi ngalo okulindele ukuthi beze ngayo kodwa bona wonke umuntu kunoNkulunkulu akuyena afuna kube uyena oyomthula uNkulunkulu weqiniso alibonge igama likaJesu malibonge igama likaJesu qhubeka Thembi inkosi yaphendula yathi yebo kuyiqiniso lokho ngokomthetho wamaMede namaPheresiya ongenakuguquka ayesephendula phambi kwenkosi ethi kuyo uDaniel ongomunye wabathunjwa bakaJuda ya akakushayi imkhuba wena Nkosi yaqala ke lento yezenophobia nezo zabantu for the first time sizwe ukuthi ongomunye wabathunjwa ningayithathi kancane lento bazalwane le esezweni lakithi xolo ngixwayise ngoba semkhulekweni inkinga esinayo manje kunenkinga enkulu engaphekwa le yokuthi abahambi inkinga enkulu xolo ngikusho ngoba sihlangene singabantu abathandazayo kusithandazele lento laba bantu esikhuluma nabo abantu esebefike ba-introduce ama-altar abo la ezweni ama-altari abawasiyela ngaphakathi and asenayo inkinga encane leyo ukuthi abahambe zothatha iy'tolo zabo mhlawumbe incane leyo enkulu wonkulunkulu abazobasiyela ngoba asisenalo izwe selithathe wonkulunkulu babo ngiyayibona leyo mhlakazeli ijabulisa kuphela ingane ongeke entweni kaNkulunkulu umonakalo omkhulu bazalwane ayikho indawo engenalo i-altar singalazi laba bantu bazalwane bayayazi into yama-altari bawatshalela singanakile sithi bawulusizo njengamanje inkani abanayo ukuthi bahlukanisa nama-altari abo akuyona ukuthi bakhalela izinto zabo bakhalela uNkulunkulu babo ababafakela ngaphakathi malibonge igama lenkosi lento yokuba too relax kangaka abazalwane singayibona ngasho likamoya sithi uNkulunkulu sihawukele uNkulunkulu sihawukele uNkulunkulu sihawukele uNkulunkulu sihawukele uNkulunkulu sihawukele malibonge igama lenkosi sihawukele mwamwe uyayibona lento yama-altari ubungozi be-altari i-altari linamandla noma engasekho umnikazi wayo malibonge igama lenkosi i-altari alincikile kunina walo noma kuyise walo lincike la libekwe khona ukuthi nalike labekwa nje malibonge igama lenkosi nina-ke ngoba nihlala ngapha nihlali lahlala ngakhona thina nezo bazalwane nithengisa indlu lezi ey'kahle lapha kade ihlala abantu bama-altari ungene khona uzohlala khona ubone impilo yehla ishona phansi usendaweni la ngapha impilo yakhuphuka khona uyibuza ukuthi impilo yehliswa yini kangakanani ungene endlini ye-altari leli altari lidla yonke into eqondene nawe
ngoba awukwazi ukubana ungene njena ungaqaphelanga ukuthi iliphi altari elikade lilapha, ngoba akunandlu ozoyithola lana engenawo umuntu obekune altari lakhe. Ngakho kumele ucheck ukuthi altari lini leli eliphila noma ebelumnikazi walendlu. Belibonge igama lenkosi. Qhubeka thina siqedile. Daniel ongomunye wabathunjwa bakwaJuda. Yeah. Akakushaya imkhuba wena Nkosi. Yeah. Nomthetho owulobileyo. Yeah. Kepha uyayenza imikhuleko yakhe yokunxusa kathathu. Mana nizwile lo bazalwane. Kepha uwenze njani? Uyayenza imikhuleko yakhe yokunxusa kathathu ngosuku. Ngoba imnandi leyo bazalwane yokuphumela eceleni kubantu noNkulunkulu wakho. Musukufuna ukuthesta uNkulunkulu wakho noNkulunkulu wabanye abantu. Mana noNkulunkulu wakho. Amen. Qhubeka sisi. Kuthela Inkosi isiwezwila lawo mazwi. Yeah. Yadabuka kakhulu. Yeah. Yazindla ngoDaniel ukuba imkhulule. Yeah. Yazama ukumhlenga kwaze kwaba sekushoneni kwelanga. Uyayizwa Inkosi yazama kwenza njani? Kwaze kwaba nini? Okay, qhubeka mntana. Ayesekuthana lawo madoda aya enkosini. Yeah. Athi kuyo, yazi Nkosi ukuthi kungumthetho wamaMede namaPeresiya Yeah. ukuba kungaguqulwa siyalezo nesimiso esimiswa yinkosi. Bayikhumbuza Inkosi ngesikhathi izama ukuhlenga uDaniel. Bathi Inkosi sibheke ihlengo sakho ukuthi asiphambanini nomthetho omisiweyo na esushaye nawe Nkosi. Umthetho Nkosi uyawazi umise nawe. Bheka ke Nkosi ukuthi asiphumi yini emthethweni esiwumisileyo ukuthi ngakubikho umuntu okhonza enye into kulezi insuku. Yes. Yayisiyaleza inkosi. Yes. Walethwa uDaniel. Waphonswa emphandweni weingonyama. Yeah. Inkosi yakhuluma yathi kuDaniel, sengathi uNkulunkulu wakho omkhonza njalo angakuhlenga. Nangabe uDaniel mamngwane eya emphandweni weingonyama, umuntu owamenzela umthandazo uDaniel uthi sengathi uNkulunkulu wakho lo oqhubeke wamkhonza la ngesikhathi ukhonza uNkulunkulu wala ekhaya, sengathi uNkulunkulu wakho omkhonza njalo engakuhlenga emphandweni weingonyama. Wahamba uDaniel eyophonswa ehamba nesibusiso senkosi yabanye uNkulunkulu. Awumalibonge igama lenkosi. Ongenaso isibusiso wabusiso nesibusiso. Kwavele ngoba isibusiso naso siyinqaba savele saphuthuka. Kwangathi besilinde ukuthi kube nomlomo osikhulumayo vele kuyaphutshuka uDariyo yahamba noDaniel. Malibonge igama lenkosi. Kubeka thembi. Kwase kulethwa itshe labekwa emlonyeni womphando. Yeah. Inkosi yalinamathelisa ngendandatho yayo. Yeah. Nangendandatho yezikhulu zayo. Yes. Ukuze kungaguqulwa lutho maqondana noDaniel. Yeah. Inkosi yase iya esigodlweni sayo. Yadlulisa ubusuku izila. Yeah. Izinsimbi ezibethwayo azilethwanga kuyo. Yeah. Ayizange ibuthi quthu ubuthongo. Inkosi yavuka kusempondo zankomo. Yaphuthuma emphandweni weingonyama. Yeah. Kwathi lapho inkosi sisondele kuwo kuDaniel, yamemeza ngezwi elinosizi. Yakhuluma yathi kuDaniel, Daniel, nceku kaNkulunkulu ophilayo, ngabe uNkulunkulu wakho
omkhonza njalo ukwazile yini ukukuhlenga ezingonyameni na? Phindalela verse 10 lo musho lo, not the whole verse. Daniel, Yebo. nceku kaNkulunkulu ophilayo, Yebo. ngabe uNkulunkulu wakho omkhonza njalo Ya. ukwazile yini ukukuhlenga ezingonyameni na? Angithi uDariyu usuka ebusukwini lakho neBhayibheli elithi akazange ebethi uquthu ubuthongo. uNkulunkulu yena esebenza udaba likaDaniel. Uyazi nje bazali labe singathandaza umthandazo nje othi iphecelezi othi bonke abamelene nawe abalahlekelwe ubuthongo ngesikhathi wena ulungisa udaba noNkulunkulu namhlanje. Malibonge igama lenkosi. Yona singawuthi ngisuthi uphecelezi sithi bonke laba abamelene nawe sengathi bengalahlekelwa ubuthongo ngesikhathi wena noNkulunkulu nifixe izinto ebengelungiswe umuntu eziqondene nokuphila kwakhe. Inkosi akabulala ubuthongo, ubuthongo ayibulele ngenxa kaDaniel. Ubhizi izulu liyamsebenza uDaniel, ubhizi uDariyo akabulele ubuthongo. Malibonge igama lenkosi, malibonge igama likaJesu. Sengathi bengathi bacabanga ngawe ezulwini zobusuku, izulu libe ligijima nawe, bethi bevuka ekuseni kube kuthiwa bethi abakuzokubona lalo sayingaphesheya, bethi wena kanjani ngoba esicabanga ngeke wena na. uNkulunkulu usebenza udaba lakhe ebusuku, bathe bona bengaphekhoki becabanga ukuthi impilo yakho ingamoshwa kanjani, lathi izulu impilo yakhe singayiphakamisa kanjani masinyane, ngoba ngesikhathi bake bacindezela izulu liyaphakamisa, linayo into yokuphakamisa abacindezeleyo. Malibonge igama lenkosi. Mina ngazi uNkulunkulu bazalwane ophakamisa ngazi uNkulunkulu bazalwane noma ngamuntu abantu bemishile bonke, ngazi uNkulunkulu okwazi ukuzwelana nababuthakathaka. Ngabe uNkulunkulu wakho omkhonza njalo ya ukwazile yini ukukuhlenga ezingonyameni na? nasi lento engihluphayo wena Shushana. Lo muntu okukhulunywa naye usemphambili weingonyama. Yini le ethi kuDariyu lo muntu usaphila ebe azi ukuthi akekho phambi kwengonyama eyodwa, ngoba yayilungiswe kahle into kaDaniel, kwangeyona ingonyama eyodwa, lithi ingonyama. Asazi ukuthi zazingaki and ungakhohlwa ukuthi ithi into kwazona ingonyama zaqale zalungiselelwa ukuthi nangabe fika uDaniel ayingabikho enye indlela yokuphunyuka, kuthiwa zalandiswa. uDaniel uze njengesixazululo emphandweni weingonyama ngoba ingonyama idlile, kanti uNkulunkulu kaDaniel uyena osegijima ozoba isixazululo. Balibonge igama lenkosi. Entweni kaDaniel wahamba bakithi wahamba phambili. Nasinto engathi yahlupha uNkulunkulu okufuze beyiqonde laba abakholwayo ukuthi uNkulunkulu ngesikhathi uDaniel beyomphonsa emphandweni weingonyama asimuzwe uNkulunkulu evela. Ayikho into ethembisa ukuthi uNkulunkulu umzwile. Kuzwakala uDaniel ngathi usedesert uyedwa, naye uDaniel uyayizwela uNkulunkulu emshiyile. So ngesikhathi eyalapha ayikho into ethinta uNkulunkulu eseduze kaDaniel. uDaniel uyibone yedwa laphana engahambi namoto, kanti uNkulunkulu usethenja kanipani yakhe yathi uDaniel uyomfika enkingeni ngaphambili. Angizukuba naye lana inkinga ekhona ila engiphuthuma khona. Awuzizwe iBhayibheli bazalwane ukuthi nangabe fika wasezulwini wafika wabamba imiphingi neingonyama, watshela ingonyama wathi kunomuntu omlandelayo, ngiyazi bafana badala ukuthi nilaphe ngempela, ngiyazi ukuthi niyakudinga ukudla, kodwa ngicela lozongena namhlanje ningamezi lutho. Kwangathi ingonyama, malibonge igama lenkosi. Ayilalelani bazalwane ebusuku sengicedile. Kwangathi ingonyama zithi silambe ngempela, kodwa we can survive kulolu suku ngoba lo khuluma nathi uzophinde sinike
ya mana njalo Nkosi maye uNkulunkulu wami ya uthumela ingelosi yakhe hayi yavala imilomo yezingonyama Jesus azinglimazanga ngokuba kwatholakala ukuthi ngimsulwa phambi kwakhe. university kuhlale phansi Daniel wathi enkosini ya mana njalo Nkosi ya uNkulunkulu wami yebo uthumele ingelosi yakhe ya yavala imilomo yezingonyama ya azingilimazanga ngokuba kwatholakala ukuthi ngimsulwa phambi kwakhe. uthi ke ncebe zenkosi uDaniel nayiphendula uthi hayi Nkosi mana njalo uNkulunkulu wami engimkhonza njalo njalo. Uyakhumbula ke wena Nkosi lo uNkulunkulu othe sengathi ngangihlenga lo engimkhonza njalo njalo uvele wenza enye into uthumele ingelosi yasuka ezulwini yafike ayangayibulala ingonyama kodwa yafike yavala imlomo yengonyama azingidlanga zine appetite yokungedla ngoba wena Nkosi ingelosi kaNkulunkulu engimkhonzayo isuke emazulwini assignment nje yodwa yokuzovala imlomo yengonyama ngilanje ngoba zingidlanga njoba ngikhuluma nawe nje nazi lapha eduze nami makubonge igama leNkosi wake wambona uNkulunkulu ekwenza umngane nesitha sakho sizwa kuthiwa uDaniel hawo malibonge igama kaJesu uDaniel wake wagudlana negonyama bengebona abangane kodwa uNkulunkulu ehlanganisa izinto bengamele ihlangane ngoba uNkulunkulu necebo uthi ke uthumele ingelosi yakhe yavala imlomo yengonyama azingidlali azivale ngento ethi leyo ngilosi ngisho mina leyo eyangena emphandweni wengonyama yavala imlomo ake ukuthi ukujika namhlanje ake izongena lapha erobotini ithi nayidlula le robot besibamba uleft ake inyuka ingasahambi yodwa isihamba nezinye eziphelezeleyo iveli kale kuleli yakhona ishone lena 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 inyuka phezulu lapha yana ihamba ithi ngiyayivala ingonyama zakho zotobe saluzukhululeka udaba lengonyama salungakimi saluzukhululeka udaba lengonyama lungakimi wena ungamsakhathazeka seyivala umlomo ukuthi ikhona ngeke isakhuluma ukuthi ikhona ngeke isakuluma ngithumile ingelosi zami ukuthi sizokwenza njani bazalwane vala umlomo ngithi esimamezele ngelosi esizulwini silithi wena uyayazi indlela ezengapha ngicela udlule nangapha nami kuney'ngonyama ezikhona ezinye ziyifihlile ayibonakali nangixoxa nazo ziyahleka kodwa nahlukana nazo buyavuka ubugonyama bazo ngakho-ke Nkosi ngoba mina ngizazi wena uyazazi wazi neziphi impela wena ngeke kwenzele phansi wena Nkulunkulu uyazazi ngakho-ke Nkosi ngiyele kuze umvalele umlomo wazo awubazalwane uNkulunkulu bengeke yenza into engaka engayikho into ayibonile ngawe ebengeke uNkulunkulu eyenza into engaka bazalwane engeke into uNkulunkulu ayibonileyo ngizothi namhlanje ebusuku bazalwane eke singene emthandazweni uthi uNkulunkulu noma ngabe ibinikwe ini ingonyama yavala umlomo wayo noma ngabe ibithunyelwe ubani noma ngayiphi inhloso kodwa namhlanje ebusuku uNkulunkulu ngikhiphele leyo ngelosi iyokuvalela imlomo uNkulunkulu akuthi kukhanya namhlanje ibimlomo yengoba asiyekele
lento bazalwane yokumkhonza uNkulunkulu nasiyamgabaza sithi uNkulunkulu mhla kwenzeka asisho ukuthi lento sifuna yenzeke ngokusheshsha okungakanani akuqale nje nakusa namhlanje ayibivaliwe emlomeni ezingonyama ngoba awukwazi ukuphila impilo ethometeke kangaka ube sathe ukona awumalibonga igama lenkosi kungathi ngizoba sezulwini bathi nanto usuku oluhle singafanele ngalo umlomo wengonyama ukuthi noma ngabe uhlobo olunilwayo salusukhohlwa kuyikhaza okwakho namhlanje ukuthi ingonyama ibibhekene nakuwe ayivala umlomo namhlanje akusivala umlomo akusingazi ukuthi izothini egameni likaJesu waseNazaretha uma hayi bakithi ungavala umlomo wengonyama uNkulunkulu othembekileyo uNkulunkulu nabayede uNkulunkulu wasezulwini bayede bafuma ngeqiniso bayede wena phethulunga bayede uNkulunkulu woNkulunkulu nathi bandla lakho baba wethogcwele ekuseni njena egameni likaJesu siyakhuleka uNkulunkulu inhliziyo yethu iyabheka kuwe wena uNkulunkulu wethogcwele owenza izinto engaphekwa ingqondo yomuntu silapha namhlanje uNkulunkulu ogcwele siyavumelana uNkulunkulu wethu omuhle ukuthi akekho Nkosi ongenayo ingonyama uNkulunkulu ogcwele ekhamiseleyo elindele ukuphila kwakhe siyakhuleka uNkulunkulu njengebandla lakhe emzini kamhlanje siyakhuleka uNkulunkulu wethu ogcwele usawunqamuka ukubusa nje uNkulunkulu ogcwele ukuthi uNkulunkulu noma ngabe ingonyama isineminyaka emingakanani ilokhu yabhekana nempilo yakhe kodwa namhlanje uNkulunkulu wethu ogcwele sithumela ingelosi esezulwini sithumela ingelosi engaduki sithumela ingelosi engayibuza indlela kubantu ukuthi konke uNkulunkulu ogcwele esimeni saloya nasesimeni saloya hayi uNkulunkulu awuyena uNkulunkulu okhohlisanayo futhi awunayo awuyena uNkulunkulu okhuluma ngobusuku usikitaza awukitazani wena uNkulunkulu nawukhuluma nathi uNkulunkulu ogcwele usukulungisa udaba lwethu namhlanje uNkulunkulu wethu ogcwele ebusuku uNkulunkulu wethu onamandla wonke Nkosi siyabheka kuwe uNkulunkulu wawonkulunkulu siyabheka kuwe wena onamandla siyabheka kuwe wena othembekileyo uNkulunkulu wasemazulwini wena ungcwele wena ungaphakade wena ungomile njalo baba wethu onamandla wonke sekuyisikhathi sabasezulwini ukuthi Nkosi lolu daba Nkosi selungangawe Nkosi sibongile baba wethu ogcwele egameni likaJesu qhubeka uNkulunkulu napa abantwana bakhe ebusuku hayi uNkulunkulu ogcwele siletha udaba kuwe siyabonga baba wethu othembekileyo siyabonga baba onamandla siyabonga uNkulunkulu woNkulunkulu akube kuhle kuwe uNkulunkulu wethu ogcwele ukusenzela umusa owenziwe umuntu akube kuhle kuwe uNkulunkulu ogcwele ukusihawukela ngesandla saphezulu akube kuhle kuwe uNkulunkulu ukusihambela uNkulunkulu wethu onamandla wonke ayi baba siyamangala ebusuku uNkulunkulu ogcwele wasivulela inkundla yokuzobeka isicelo sethu kuzwakale uNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu wethu ogcwele yithi laba esibuka wena njengoNkulunkulu ebusuku baba wethu onamandla wonke angabikho uNkulunkulu ogcwele ongezukuphuma uNkulunkulu wethu ogcwele lesivikelo sasendulo lesivikelo sokuvala imlomo ingonyama angabikho uNkulunkulu wethu ogcwele ozophuma Nkosi enokugabaza kodwa uNkulunkulu ogcwele sicela ukuphuma sinaleso sibindi sokuthi impela imlomo yengonyama ivaliwe ukuthi impela imlomo yengonyama ivaliwe Nkosi ivaliwe Nkosi zovala yona namhlanje uNkulunkulu onamandla wonke sizocela abasezulwini uNkulunkulu wethu ogcwele awukwazi ukulahlekelwa yinaba uNkulunkulu ogcwele uyokhonzwa ubani uNkulunkulu ogcwele nangabe ungalahlekelwa yinaba benhliziyo Nkosi yami ifuna wena uNkulunkulu wethu onamandla wonke uNkulunkulu wethu ogcwele ingane zalaba ziyofundani ngoNkulunkulu oyise nonina baba wethu onamandla wonke awu baba wethu ogcwele ngeke kube mnandi yini uNkulunkulu wethu ogcwele mhla ifakaza ingane zalaba zithi uNkulunkulu kababa
njalo njalo. Usimele ube uNkulunkulu kuleli khaya. Baba wethu namandla wonke siyabonga. Qhubeka uNkulunkulu ongcwele nale nhlangano Nkosi yami oyimeme namhlanje ebusuku. Saqhubeka uNkulunkulu ongcwele salalele. Saqhubeka uNkulunkulu sabheka kuwe ukuthi uNkulunkulu ongcwele sigcwalise uNkulunkulu wethu ongcwele ngokunganga lokho izulu elisenzela khona. Sibongile Baba, sibonge Nkosi yami ukwazi ukuthi lolu daba lukuwe, silubeke kuwe. Omunye nomunye uNkulunkulu ubeke Nkosi yami ubuhlungu benhliziyo yakhe. uNkulunkulu awukho umbiko wakafika kuwe wena uNkulunkulu awakawunaka. Awukho uNkulunkulu ongcwele owake wathi lona kubhekele ezinye insuku. Nangabe ufikile kuwe uhlangene nokunakwa nguwe. Wena Nkosi uthi asiphonse inkathazo zethu zonke kuwe, ngoba wena Nkosi yasikhathalela. Busisa ifa lakho, busisa abantwana bakho, wenzele igama lakho ebusuku ngoJesu inkosi. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. We were strangers in relation to God that created, but now we are the sons. Oh, the sons. We were foreigners. We were foreigners in relation to Israel. To be born again. To be born again. We